Sabatha mayibanhle kwabancane. Thaba ngasambutho bingelela ekseni. Kuyisabatha mhla ka-3 June 2023 nanda 88.4 FM la phezulu eintabeni zaseNgqaqube la sekhona. Ngiyabingelela ngesibingelelo samaNazaretha njengoba ngithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Sikhumbule ke balaleli ukuthi njengoba sikhona la endlini zomsakazo zenanda 88.4 FM uyakwazi ukuthi usithinte ku Facebook page othi nanda 88.4 FM uyakwazi ukuthi usithinte futhi na ku WhatsApp wethu othi 0687649969 uyakwazi futhi ukuthi usithinte ku Facebook page othi sikhumbula ekuphakameni sibingeleleke nase studio ukhona umfundisi Jesse Mhlongo phinde abe khona namhlanje umfoka Mwandla sikhona naye la e-studio bingelela mfoka Mwandla awe isabatha elibusisekile kubalaleli bonke benanda FM sibonge ithuba umdali sasigcinile njengoba sasicelile ukuthi inkosi mayivuma kumbuza incwadi lapho Thabo le ethi ungayishaya isifuba incwadi eka Jakobe 4 verse 13 kuya 15 nele ya Proverbs 27 verse 1 zikhuluma nje lolulimo ohlezulu ukhuluma uthi ungazigabisi ngekusasa ngoba ulazi inale ka Jakobe ethi ungaplani uzuplan impela nje uhlele nabantu uthi hayi no kusasa sokwenza ukuthi awazi inkosi mayivumile hayi mfundisi mini yesabatha ibenhle kwabangcwele sibingelele kuphi nakuphi lapho silalelwe khona sikhuluma indaba kaNkulunkulu omkhulu wasephakameni sikhuluma indaba yaseAfrika sikhuluma indaba yasezulwini ehla nomuntu wazoba umuntu wasezulwini wazoba umuntu ebantwini wadla inkobe kanye nathi wenza imisebenzi emkhulu wasifundisa ukuphila ngemithetho yasezulwini sizokhuluma leyo ndaba hawu siyabonga mfundisi namhlanje sithi asibheke sibheke ukuthi uShembe mangase abuye nje ehle athi ithi manje ethi uzosilunguza ngokwenyama angathokoza yini mangase asifice sisekuyo yini indlela sike senze isihloko sisho khona lokuthi sekuyo yini indlela namhlanje emhlabeni sekukhona amalungelo thina uShembe wayishiye esishiyethe gcinana imithetho kaJehova sigcine thina nezizukulwane zethu sisaphila ngayo yini lemithetho uShembe ayithe siphile ngayo noma sesilandela amalungelo wona ke lamalungelo akhona ayahambisana yini nayo uJehova noma lamalungelo ayaphikisana yini nayo lamalungelo ayokwazi ukusingenisa emzini okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga ikona kuphe sisakubambe kakhulu manje ake sizwe mfundisi namhlanje sikhuluma indaba enkulu kakhulu kwesinye seyihlabelelo sekhulu namashumi ayisithupha uthi uShembe lithi lizi lamagwala ayakusabe ekuphakameni niyangaphi webantu kuyaphela kusasa lokho unjalo wena kuphakama ukhanyisela zonke izizwe ahle kusula amagwala athi ha kuyaphela lokho kusasa kuyaphela kusekho kuyaphela konke kusekho qiniselani wemaqhawe ningesatshiswa ngamagwala ayakwesabe kuphakameni athi hey kuyaphela lokho khula wena kuphakama sishone phansi zonke izizwe namhlanje sizwa bethu uzane kuphakameni wemuzo wakhiwe entabeni awuyokusithela wena ukhanyisela zonke izizwe lesihlabelelo usiqamba siyingxoxo enkulu kungabe thina
sesilandela amagwala yini ngoba lamagwala izwi lithi niyangaphi ngoba kuyaphela lokho kusasa ahleke usulu kungabe uma ebuya uma ngasalunguze angasifica siseyibona nabantu bakhe angayichayisa yini ngathi ukuthi ngashiya kukhona abantu emhlabeni mengikhuluma ngokushiya ngikhuluma ngobhombela umqalo walolu hambo okwathi makushaya insuku zakhe wayesebuza uNkulunkulu ngenxa yothando lokuthanda isizwe wathi lo msebenzi ongaka engiwuqalile ungithuma wona mangihamba uzoba njani kungabeke sahlele impendulweni zakhe yini asihlangene yini namagwala ileyo nto namhlanje esiphezulu kwawo kakhulu ngoba kunencwadi ethi bebabili bebathathu uma behlangene ngezwi lami ngiyakuba khona kanye nabo umbuzo ukuthi namhlanje izwi likaNkulunkulu wasekuphakameni silikala ngobuningi bethu noma silikala ngokuzwakala kwephunga lakhe ngoba sithi sihlabelelo sisandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela uphunga elihle inhloso yokulandela uphunga elihle kwakuwukuthi ledlula khona kuzwakala iphunga lakhe umbuzo ke osele ukuthi lasidlula khona kuzwakala iphunga likaphunga elihle yini sisenalo leli phunga lakhe lalenziwa yini iphunga lakhe ukuthi libe lihle lisekhona yini kuthina uma lingasekho liqedwe yini ngoba izinto asifundise zona zokuphila esizweni zokuphila kubantu ushiye esifundisa ukuthi uma kolesithathu kukhona abantu abagulayo sibathandazela sisabathandazela nabantu yini edala sibe amagwala ukuthandazela abantu akukona yini ukuthi usukusaba ukuthi njengoba kade ngenza ukuthi nokuthi okungcolile izolo uzawusinda yini umuntu uma ngumthandazela siphezulu kwaleyo ndaba ke namhlanje yokuthi lusekhona yini iphunga likaphunga elihle kuthina indaba enkulu umfundisi okunye futhi umfundisi engathi sizobheka ngoba sine group lapha ku WhatsApp khona nemibuzo ke yavuka khona mhlambe soke sithi ukudlula nakuyona esahamba khona la esihlokweni kodwa ngiphethe i-catechism la lika Shembe khona isigaba la sithi umthetho wokukholwa ngizofunda nje igabana ngisuke lapha ku 28 umbuzo miningi yini imithetho efanele igcinwe maqondana nokukholwa impendulo miningi imithetho kaNkuluNkulu ayenzela abantu bakhe abakholwayo umbuzo 29 uma iminingi kufanele sigcine yonke yini sigcine yonke yini lemithetho impendulo kufanele sigcine yonke lemithetho ngoba owayenzayo lemithetho wayenzelwa ukuba igcinwe yonke 30 umbuzo uma singayigcini yonke lemithetho uyothina uNkulunkulu impendulo abangayigcini lemithetho bobizwa ngokuthi bangabancane embusweni wezulu Mateyu 5:19 nasemhlabeni abayokuba naso isibusiso konke akwenzayo umuntu ngeke kulunge 31 umbuzo eminye imithetho mdala yafundisa abaka-Israyeli ngesikhathi sikaMose kufanele yini siyigcine yonke impendulo kufanele siyigcine yonke ngoba ukukholwa akugugi noNkulunkulu akagugi nemithetho yakhe ayigugi ngizogcina lapho le ethi uNkulunkulu akagugi nemithetho yakhe futhi ayigugi ayishintshwa uthi uJesu angizile ukuzochitha imithetho nabaprofeti kodwa ngizogcwalisa uthi ke uJoshua ngelinye ilanga esebabuka abantu
angazi noma basebeqalile benza ukuthanda kwabo yini. Uyababuka usiyababiza. Usethi kubona lapha encwadini yama-24 muqala kwe-15 uya kwe-16. Uma kukubi emehlweni enu ukukhonza usimakade, khethani namuhla kimi ukuthi ngubani eniyakumkhonza. Noma nguNkulunkulu ababekhonzwa ngokhokho benu bese ngaphesheya komfula, noma nguNkulunkulu wama-Amori enihlala ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza usimakade. Abantu baphendula bathi, makube kude nathi ukushiya usimakade sikhonza abanye uNkulunkulu. 17 Ngokuba usimakade unguNkulunkulu wethu, nguyena owasikhipha thina nokhokho bethu eGibhithe, indlu yobugqili, nowenza lezo zibonakaliso emehlweni ethu, wasivikela endleleni yonke. Amazwi lawa angazi ukuthi sizokwenza kanjani, ngoba uNkulunkulu wehlise ushembe ezulwini wamnika imithetho. Sizobuye sibe nomunye umthetho yini esesohlala kuwona ophambene nalo. Ngicabanga ukuthi khona ufuna sikuqaphele la ukuthi uma sikhohlwa imithetho kaJehova kuzokwenzeka iziqalekiso ezikuDuteronomy 28 lapho khona kuthiwa siyakudla imizimba yamadodakazi ethu, lapho kuthiwa khona siyotshala okuningi sivune okuncane. Ithi ke le ncwadi kaMateyu, uMateyu 6:24, akekho ongakhonza amakhosi amabili, ngokuba uyakuzonda enye athande enye, abambalele kwenye ayedelele enye. Ningeke nakhonza uNkulunkulu nomamona. Lapha ke khona inkulumo ekhona lapha kule engiyifunde ku-24. Namhlanje kunenkulumo ekhulunywayo eqalekela amasonto adlule okuthiwa inkulumo yokuhlambuluka kowesifazane uma eseyinsukwini zakhe. Wonke umuntu oyikhulumayo akagqilanga emthethweni kaNkulunkulu. Uthini uNkulunkulu? Ngoba imvelo le kaNkulunkulu akuyona imvelo yabantu. Umthetho wokuhlonishwa kwayo kufanele kunanyathelwe emthethweni kaNkulunkulu. Umbuzo ukuthi labantu abakhulumayo baphethe incwadi kaNkulunkulu, laba bathi abanakekelwe abesifazane uma beseyinsukwini zabo, kusemthethweni kaNkulunkulu usho njalo yini? Konke abakukhuluma kusemthethweni kaNkulunkulu yini? Namhlanje silalela abantu bezwe kuthiwa la noma niyokholwa onkulunkulu bama-Amori nihlala ezweni lawo. Mokuthiwa ama-Amori ehlala ezweni lawo, kungenzeke ukuthi namhlanje izwe sihleli kulona lijikile sokwelahulumeni noma kube likaNkulunkulu. Kungenzeke yini ukuthi imithetho esesiyilandela imithetho kahulumeni, pho silandene esontweni uma sesikhohliwe imithetho kaNkulunkulu? Ngoba inhloso yokuya esontweni kwakuwukuthi silungise imphefumulo yethu, siyondle ngobisi lasezulwini, ukuze makufika isikhathi sokuhamba sibe namandla okundiza njengeyinkozi, sibheke kosibizile. Kungabe ukuhlukana nomthetho kaNkulunkulu silandele umthetho wezwe kuzosifikisa uNkulunkulu? Ilo mbuzo. Uthi ke la noma endlini eGibhithe sasikade siboshiwe. Ngesikhathi siboshiwe sathandaza uNkulunkulu sicindezelwe ibali elithile. uNkulunkulu wasilalela, wasikhulula lapho. Uma sasikhululile uNkulunkulu sesiyaqalaza. Kungabe wena uNkulunkulu osikhululile akukho nokusicindezele ngakho? Sakhohlwa ukuthi loka kukhulumile uNkulunkulu kuumthwalo okufanele siwuthwale, usinike iweight yokuthi uma kufika umoya singapheshulwa imoya siwele odongeni.
noma ngingasinda futhi asikuthwale ngoba ikona okusinika amandla ukuthi makufika umoya singaphephumi. Kodwa namhlanje sigcine sesithi nawe uNkulunkulu usicindezele. Uthe wena uNkulunkulu hlonipha uyihlo nonyoko. Sithi namhlanje izingane zinamalungelo ukuthi no kumuntu omdala. Kusho thina uNkulunkulu uthi ungaliyeki uswazi. Sithi thina ngemithetho yama-amori esihlelezweni lawo sithi ingane ayishawa uma ishaya isihluku. Kuningi engingakusho kodwa ngeke ngikusho la. Kodwa ngiyabuza ukuthi silandene emasontweni uma imithetho kaNkulunkulu uzohlukana nawo. Uma kungenjalo kuthiwe eParliament imithetho iyashintshwa. Yini engadala ke uma sesineParliament lethe elisha sivote ukuthi leli Bhayibheli silikhiphe noma lokhu esithi thina kwenziwe ngoba izingane zethu ngayilanga zizongena eBhayibhelini zilifunda. Bese ibuza ukuthi baba akani uNkulunkulu uthi nokuthi singakwenzi. Wena uyesontweni uthi uyokhuluma noNkulunkulu. Uqala uzokulalela yini uma athi ungakwenzi ukuthi nokuthi wena usuthi akwenziwe. Uzothini? Uzothi hayi umthetho wahulumeni. Ibuza ingane ithi lo hulumeni unalo enizulu. Uzawuthini? Uzawuthini? Kunenkinga. Kwenziwe ukuthi abameli bezwi sebetheniwe ezwini. Omunye uzoshunyala ukuthi ngizalile khona sebembala abafana namfundisi abazolimela izwi bame nje ngqo. Ngo. Lithi khona incwadi ngizalile. Ngondla ngakhulisa kodwa abantwana bami bangihlubukile. Namhlanje uNkulunkulu ufike wana abantwana bakhe ababizwa ngokuthi abalandeli bakhe, ababizwa ngokuthi amaKristu, ababizwa ngokuthi amaNazaretha. Namhlanje bakhohliwe umthetho kaNkulunkulu. Basaba kumele into kaNkulunkulu. Abawumeli umthetho kaNkulunkulu. Umthandazo omkhulu. Uthi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Chaza ukuthini lokho? Ezulwini uNkulunkulu intando yakhe ukuthi yenziwe. Uhlele ehlalweni sakhe sobukhosi. iCabinet lakhe ingilosi. Izona ezungezayo ezulwini ibheke ukuthi kusagcina intando kaNkulunkulu. Ingakho omubi lo wathi ushembe singambizi ngegama wathathwa wajijelwa phansi. Wajijelwa emhlabeni, wajijelwa zingilosi. Zaphuma zahloma. Zathi ngoba usudelela ubaba ohlele esihlalweni sikujiyela phansi. La ubaba ohlele esihlalweni ubaba othi sonke onguNkulunkulu. Wayesebeka abafundisi. Wabeka abaprofeti, wabeka bonke abantu. Benzani ngomthetho kaNkulunkulu? Abenzi lutho. Bathanda ukuba bahle ezikhulwini zezwe. Bazodala bathanda ukuba bahle uthi yini? Ingoba akusasethenzelwa umbuso ozayo. Sokusethenzelwa umbuso khona wokondlisisu. Uma ekhuluma into ezogcinezela abantu ukuze bangene ezulwini, abantu abazonikela. Namhlanje into esiyinhle kubantu ukuba nabantu abaningi. Kuthiwa ngoba abakhe kubona abakaNkulunkulu. Ivangeli leningi. Abakhe akusebona abakaNkulunkulu. Sakubona abakaNkulunkulu. Abakhe. Ingakho namhlanje abantu sebethi iphi imisebenzi. Mubuthi umsebenzini bathi umsebenzi ukuqoqa bonke labantu. Mubuza ukuthi iphunga abanuka lona elasezulwini noma elasemhlabeni yini. Uthi uNkulunkulu kwenye incwadi uthi nina ningaba sezulwini ngikhuluma indaba sezulwini ngeke bezwe. Ubona abantu bezwe abanda nje ingoba ukhuluma indaba semhlabeni. Uma kunjalo siqaphele. Ngesikhathi uPilato elahla uJesu ngecala akamlahlanga ngobonile. Wathi abantu bathi intando yeningi ayikaze izihambisane noNkulunkulu ngoba iyona eyadala inkosi yethu uJesu Kristu abethele esiphambanweni. Iyahlekisa ke nalentando yeningi imfundisi lesikuyona ke kulelizwe ngoba akuseyona intando yeningi. Sivuka sekuthiwa kunomthetho othile. Lingazange libizwe iningi kuthiwa niyavuma yini. Ukuthi sivuka sekuthiwa ngehawu. Lo mthetho ke manje esekuthiwa uphasisiwe uphasiswe nini besikephi? Gcina sivunga amasondo. Kubizwa ingcosana nje kwathiwa kuhlanganwe lapha ehholo. Hayi kwacutshungulwa abantu aba 100
bathathela u-64 million abantu bese kukhulunywa ngephesenti percent thina wasalazi iphesenti yini iphesenti kuthiwa so much percent wabantu uthi uyamukele ake ngifundele incwadi yeah bese ngibuza thina njengamanazaretha siyalalela into ethini la intshumayelo le inkosi ilanga etholakala lapha incwadini ebhalwe advocate umnyanda abantu abathenga incwadi ngizoyifunda ngiqala ku page 73 ngithi i first edition ake ngibuze manazaretha umbuzo lo perspective eke ulalele nizwe niphendule khona lapho la nihleli khona ngizobe ngifunda incwadi ngizathi kuzobe kaHagayi incwadi uma ngithola incwadi kaHagayi ngithi Hagayi kokuqala ake ngibuze manazaretha ukuthi uma uchitheka lo muzi wasekuphakameni ningaba yini ningenze njani ningabuye niuthole iphi uma uchitheka kuthiwa hambani lo muzi awusiwo osuswayo awusiwo umuzi obekwa lapha nalapha ya ngokuthanda komuntu akusiwo umuzi onjalo lo muzi wehle ezulwini wehle wafika wahlala lapha ekuphakameni awakhiwanga emhlabeni wakhiwe ezulwini wase wehliswa wabekwa emhlabeni wabekwa kule ndawo hayi kwenye indawo akukho lapho ungabuye wakhiwe khona uma usuka lapha ekuphakameni kobe usuphelile njalo ngeke ube khona ngoba uzokwakhiwa ngubani wayesefunda incwadi isambulo 21 verse 1 to 4 ithi ke le ncwadi ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wawudlulile nolwandle lisekho 2 ngabona umuzi ongcwele eJerusalem elisha wehla izulwini uNkulunkulu ulungiswe njengomakulobokazi ehlotshiselwe umyini wakhe 3 ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlawuleni sobukhosi lithi bheka ithebunakele likaNkulunkulu likubantu uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe yena uNkulunkulu abe nabo 4 azesule inyembezi zonke emehlweni wabo ukufa kusakuba khona nokudabuka nokukhala nobuhlungu kusakuba khona ngokuba okuqala kudlulile njengoba ngisho nje awuvelanga lo muzi ngokuthanda kaShembe uShembe wayengenasikhathi sokwakha umuzi wayehlupheka nje engumhambuma kodwa uNkulunkulu wayesewuletha ewubeka lapha ekuphakameni amasango abamane mabili ngaphambili nangasendla asazi ukuthi mangaki ezulwini kodwa esiwaziyo thina lapha emhlabeni mane awunakwakhiwa ke kwenye indawo uma usuka lapha emhlabeni uNkulunkulu uyosuka phakathi kwabantu uma uyinazaretha athini lamazwi kuwena athini lamazwi kuwena uma uyinazaretha athini lamazwi kuwena awuyena lo muntu okhulunywa ngaye eke ngifunda incwadi kaHagayi Hagayi 1 ngonyaka wesibili kaDariya inkosi ngenyanga yesithupha ngosuku lokuqala lwenyanga lafika izwi likaJehova ngesandla sikaHagayi umprofeti kuZerubhabheli indodana kaSheyamalatiyeli umbuso wakaJuda nakuJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu ngokuthi usho kanje uJehova Sebawuthi uthi laba abantu bathi akukabi isikhathi sokwakha indlu kaJehova kwase kufika izwi ngoHagayi umprofeti lathi kuyisikhathi sokuba nihlale endlini zenu ezembesiwe lendlu seyize na ngalokho kuseyisikhathi sokuthi nihlale endlini zenu nincome ukwakhiwa kwemizi eminye emisha angasho ngolutho ngayo uShembe uthi uShembe lo muzi wasekuphakameni imuphi uShembe sikhuluma ngaye uma uShembe wasekuphakameni ethi lo muzi wehle ezulwini kwakuqamba amagama kwakhona udwala labadala kwakhona umaqadini kwakhona nanko nanto elinye lapha etsheni elimhlophe namhlanje asazi ngalokho sikhuluma ngamphi uShembe ngoba
kuze kube namhlanje uma kukhuluma amaKristu mekhuluma ngeJerusalem akhuluma ngalo noma selihlephukile kuma indonga akhuluma ngalo Jerusalem uzuthatha itrip yobona baze bahambe bayobona thina namhlanje lo muzi wasekuphakameni athi uma uchitheka sidlula kona abanye badlula bafela amathe ithi indaba komunye angixoxela uthi into esiphathe kabi ngaphakathi kuphakameni angiyikhulume lento uthi abantu bafika bachame babhekise la emzini wasekuphakameni bachama umchamo babhekise kuphakameni ngoba sebedelela ukuphakama uma udelela ukuphakama ngena ngaphakathi uma ubhekisa umchamo wakhe emzini wasekuphakameni uzofica uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyena wakhe umzi wasekuphakameni wehle ezulwini angikhulumi njalo indaba yamaqembu kodwa ngikhuluma indaba yomzi wasekuphakameni umuzi wasekuphakameni akuwona weqembu umuzi kaNkulunkulu umuzi kaNkulunkulu omunye uthi hayi sowathatha ukuphakama la sowaya kwenye indawo tshela ubani ushambe wakusho lokho uthi ushambe ngeke wakhiwe kwenye indawo awakhiwe futhi ngokuhlanipha kwethu kufanele mawusho njalo ungaphindi ukhulume ngenkosi ilanga kufanele mawusho njalo ungaphindi ukhulume ngobhombela ngoba ibona abakhalumzi futhi baba khohlisi kahle kahle ngoba ibona bonke abakwenza ibona bathi ngeke usuke ibona bathi amathamba ami ngifuna amathamba amalala emzini wasekuphakameni wakhomba nendawo lezolala khona uma ngesewona umuzi kaNkulunkulu pho ukhuluma ngempubhombela wena iliphi lelilanga ushumayela ngalo uhlubukile insimbi lo iguqilayo ngoba uthiwa kuyokhala insimbi endlini yezitsha le nsimbi okuthiwa wathiwa yokhala endlini yezitsha akushwango akusemqoka ukuthi kwathiwa ushaya ubani okusemqoka ukuthi kwathiwa kuyokhala insimbi ngehola lesishiyaga lolunye kwashiwa futhi uyokhala emzini wasekuphakameni uma usudlula wena ungagoqi emekhala awudeleli nizwi elathi kuyokhala insimbi ngoba wena musukunaka ukuthi kwathiwa iyoshaya ubani wena izukukhala kwensimbi ngoba nangalesikhathi kusahlangene sasingathi shaya ubani umuntu uyaphatha umkhuhlane asazi noma uzulu weyathuma umunye enthambo yoshaya kodwa sasiguqela ukukhala kwensimbi ngabheka ukuthi kanti ubani namhlanje hayi asikaze sithi ngobani namhlanje asikaze sikwenze lokho ngisho ukuthi lesikhathi esikusona ngiye ngihambe bafowethu ngiye ngihambe bengiye enhlanzini mhlambe ngiyalapha ngaphesheya kaDube sengijwayele ukuthi ngikala isikhathi sokungenani 5 to la ko quarter to ukuthi ngibe sengingakhona bese ngihamba kancane ngilambela into yodwa ngilambela ukuyiguqela ngoba iyona yodwa akhuluma ngawo umnikazi wayo uma uzuhamba emhlabeni ungakazi uyiguqela insimbi athi ushembe uyoguqelwa uyofika uthi ofika buzwa wayiguqela insimbi yebo ngayiguqela yayi maphi insimbi wayiguqela uyichaze komunye umuzi hayi lo athi ushembe itmayikhala le ngingayiguqeli ngoba ayikhalo hlangothini ayikhalo hlangothini idelela le wena umuntu wensimbi yeinhlangothi le kwathi uzokhala la hayi akuseyona kaShembe ngenye indlela lesasihlabelelo ekade ngisifunda esithi ahleke usula amagwala wena uhlangene namagwala amagwala athi niya ngaphi webantu kuyaphela lokho kusasa bawuhlangene nawo wena imuphi lo Shembe esikhuluma ngayo imuphi lo Shembe esikhuluma ngayo umbuzo omkhulu uma engabuya namhlanje Mengicabanga ngifuna ukubuza lo mbuzo ngokujwayelekile uyayenza ilocation uyawenza ilocation mucabanga basithumela ilocation yalomuzi wakho owubabazayo sukhohlwa ukuphakama ucatha uShembe uzoyibona uzobonda khona ngoba uyazi uzofika ufuna lalelana angintshela angazi noma eminye imizi yakhiwe kanjalo yini umuzi wasekuphakameni wodwa unomehluko kuneJudiya unomehluko kunomKhayidini unomehluko kuneGibisini unomehluko wasekuphakameni ngoba kuthiwa wehle ezulwini mase wakha lalelani kahle usiyahlukanisa usakha ipalace yakhe nomndeni wakhe eduze kwepalace yakhe nomndeni wakhe
wayesethi eduze kwami akusondele amakhosazana ukuze ananyathelwe iphunga lasezulwini ngoba kufuna zala amaNazaretha. Wathatha amakhosazana angena kwiphalesi yakhe. Umuye esipholi ukhumule icathulo. Wayesethi kunabantu abaqoshiwe beqoshwa imndeni baba omncane badla inkomo zabo baphuca indawo baphuca amalungelo abafelokazi babafaka ejamangweni. Uma ungena ejamangweni ukhumule icathulo. Bonke labantu abathathilwe abafaka ngaphakathi ingoba sebehlambulukile sekunemkhuba abangayenzi abathathwa abafaka ngaphakathi. Wayesethi khona indlala idla indoda, wathi khona ipoison, wathi khona ubhekuzulu, wathi ngale ngaphakathi wafaka ijamangweni. Jame ngoba laba sebefelwa amadoda sebejamephi engweni abasenalutho. Abasenalutho sebejame engweni wabathatha wabafaka ngaphakathi. Akabeki abashadile nabangashadile. Manje sike sikubuze ndo ukuthi njengoba sakha kabusha senza yonke into kabusha, lemkhuba esikhona ayenziwa yini ukuthi soyisebusika? Kusemba kukhona ebusika isehlobo silusile. Njengoba sokusebusika nje akusayona intando kaShembe. Ingakho ke sibuza ukuthi kungabe bangasabuye afika ngene eindaweni zethu esesizakhile uzofika alizwe niphunga likaphungelisi noma uzofika eziphunga lokonakala. uShembe washiya nemithetho, washiya nemiyalo, ashiyanga namalungelo. Cha, amalungelo into eqhamuka manje. amalungelo asemhlabeni awafaki umuntu ezulwini amalungelo. Yena washiya imiyalo esiyalile ukuthi anohamba kanje. Imithetho kaNkulunkulu inje. Siqhathwe yini namalungelo kaShembe? Siqhathwe yini nemithetho kaNkulunkulu? Siqhathwe ukuthanda okwenyama, siqhathwe ukuhlubuka. Ingakho ke njalo ngiphinda ngisho futhi isikhathi esikusona isikhathi senkokhelo sizokhokhelwa. Uthi mase sifikile isikhathi senkokhelo uthi siyohluza sizehluze ngisho uflower. Isiphi isifo ezwazi usefu uflower? Musefu uflower kusala. Kusala ongena nokunamathele la embotsheni okunamathela okufike kwahlala phezulu. Kusho ukuthi ku100 musefu flower kusala u1 ongenayo. Namhlanje lesikhathi esikusona senkokhelo sikhuluma ngentando yeningi. Sikhuluma ukuthi nakho nje sikhona, naku nje singcono kunosibani bathi. Tshela abantu ngcono. Ngoba ukubona ubungcono siyobona mzwane sifika phambi kwakhe. Namalungelo anaka umuntu akakhuluma umfaka uNkulunkulu. Amalungelo akhuluma ngezulu. Amalungelo akhuluma ngezwe. Amalungelo akhuluma ngenkanuko yenyama. Akhulumi ngomoya. Akhuluma ngomphefumulo. Hey. Izinto uShembe ayishiya esiyali ukuthi sizenze. Siyeke zonke ngiyifunde lencwadi le iMan of Heaven lapha ku page 72 kunendawana ethi imiyalo kaShembe. Sengiya ekutheni manje uShembe usinikeza imithetho wase sinikeza neyalo ziningi iyalo zakhe kodwa ngiyithande lethi yilo imiyalo enginiyala engininika wona bandla lenkosi eniyawugcina ngasemva kwami ngingasekho. Nina mhlambe engiwulusile ngegama lenkosi niwalalele kahle amazwi enkosi nimthanda uJehova. Deuteronomy 11 ningaphambukeli ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ekukhonzeni uJehova. uJehova uyakunibusisa, uyakukhumbula okuhle ngani. Uma umuntu elalela kahle uJehova uyamvulela imiqondo emihle amazwi kaShembe la imiyalo yakhe imiyalo leJehova esiyala ngayo mayisehamba uthi ibandla emva kwayo uphinde la ningaphambukeli ngakweso kunene noma ngakwesokhohlo ekukhonzeni uJehova. uJehova uyakunibusisa, uyakukhumbula okuhle ngani. Uma umuntu elalela kahle uJehova uyamvulela imiqondo emihle enhlizweni yokuziphatha kahle nokuhlonipha abefundisi
nokuhlonipha abefundisi abamphethe alalele kahle abalondoloza umphefumulo wakhe niphathe kahle abafelokazi kanye nezintandane niyomisa amadoda ayishumi abantu abaqotho abahloniphekileyo abangenamona abathanda kahle isizwe sakubo umuntu onenzondo akakwazi ukumela umsebenzi kaNkuluNkulu lawa madoda ayishumi engiyakwamisa phakathi kwenu ayogcina ifa engiyolishiya phakathi kwenu lezi ntandane nabafelokazi la madoda ayishumi ayohlangana kathathu ngonyaka phakathi kwendawo ekhethiweyo uNkulunkulu ukubeka igama lakhe kuyo amadoda ayizinduna zemizi yonke kaNkulunkulu engiyokwashiya asale abe ababonise baleyo mizi yonke ayoletha izikhalo zemizi nezezintandane eziphakathi kwaleyo mizi nezabafelokazi abaphakathi kwaleyo mizi nezindlu ezifanele ukulungisa phakathi kwaleyo mizi bazibekeke lezi zikhalo phakathi kwalawo madoda ayishumi imiyalo le ubaba mkhulu kaShembe umbuzo ukuthi-ke sayigcina yini imiyalo lento akhuluma ngayo iyenzeka yini ikhona yini leyo ndlela leyo yokondla iy'ntandane nabafelokazi ake siyibukeke ngiqedele uHagayi ngisuke kaHagayi ngiye kuMikha Mikha 6 uHagayi bengithe uHagayi wokuqala ngayiqala ku2 noma ngiqala ekuqaleni ngafika ku7 qedele uHagayi bese ngiya kuMikha 6 1 2 4 eke ngiyifundele ngiyiqedele ngalokho usho kanje uJehova Sebawuthi uthi bekane enhlizweni zenu izindlela zenu nihlwanyele okuningi nihlwanyela okuningi ningenisa kwingcosana niyadla kepha nisuthi niyaphuza kodwa naneliso niyembada kekho akekho ofudumalayo ozuza imali uyizuzela isikhwama esibhobokileyo usho kanje uJehova Sebawuthi uthi bekane enhlizweni zenu indlela zenu ngoba niyadla anisuthi namhlanje umuntu ufika anikele namhlanje enkosini nakusasa uyanikela ngoba akukho kumdelisayo unikelela ufuna okomunye akanelisi wangikhumbuza umfundisi Chiliza mayethi hey nibanga itraffic phambi kwenkosi yeah njalo uthi kanje losizi lwena saphelile kusaphuma zonke enkosini kusaphuma zonke enkosini cha bekuthola okunye abone elinye inazarete selemba 4x4 ebese inhliziyo ingaphandle bafuna izinto zemhlabeni abafuna wasezulwini akekho umuntu bayingcosana abantu kulawo bantu abaguqile beyonikela mhlawumbe kuye kuphela inyanga engekho the nginike ngicela uthando lokuthanda uNkulunkulu ngicela umphefumulo mhla uhlukana nenyama ubone uJehova uzukubone mhlawumbe kuphele inyanga mhlawumbe kuphela unyaka engekho umuntu oguqa esihlalweni sobukhosi eyonikelela umphefumulo wakhe banikelela isinkwa banikelela ingozi ongibadla banikelela inhlala kahle yomzimba umzimba lo unendawo yawo engabuzi ukuthi uwenzani umphefumulo awungena noma usubolile kodwa ezulwini umphefumulo obolila ungeni kodwa la emhlabathini la leso ufunayo lokwenyama noma ngingabona noma ngathiwa kuneyingozi kuyangena kodwa umphefumulo kumukaba neyingozi awufiki kuJehova engifuna uMikha eke nizokushiwo nguSumakade ethi sukuma umangale izintaba amagquma mawalizwe iphimbo lakho zwanini izintaba udaba likaSumakade nazi izisekelo zomhlaba eziqinileyo ngokuba uSumakade unodaba ngabantu bakhe uza kuqagulisana noIsrayeli bantu bami ngenzeni kunina nginikhathaze ngani na ngiphenduleni ngani khuphule eGibhithe ngani hlenga endlini yegcili ngathumela uMose uAaroni noMiriam ukuba banihole ngenzeni kunina ngenzeni isililo lesikaNkuluNkulu noShembe uyalila ubuza ukuthi ngani akhela umzi wasekuphakameni namhlanje uyinhlamba ngenzeni kunina ngathi nephuza utshwala namhlanje unuka utshwala endlini zenu mithi ngathi ngayithinti imithi ngoba izilwane lezezibulawayo
eyifakwa kunina sokwenziwa imithi ezami nibhizi nibulalilwane nibhizi nenza lokho nalokuya enganinikanga bona ngenzeni kunini siyaphendula sithini siyaphendula sithini kuJobe ngikhumbula leyo nto angisazi noma ikhulunywa khona lapha egroupini uthi inkinga lento momfakwa nemithi yezilwane ngoba mhlawumbe isilwane kade sicelisa nje sishiya abantwana sabanjwa isilwane sabulawa kufunwa lamafutha lawa ekufanele ayophilisa mina sasala iy'ngane zaso zafa lapha lo muntu uzongiphilisa kanjani ngifake isilwane esikhala izohambe ihambe lento ibomkhokha nasey'nganeni zami ngifake amafutha esilwane esashiswa abantwana mhlawumbe ingakushayi wena manje kodwa isizukulwane sakho silokhu sinenkinga njengaxazululeki kanti wena wayiqala lapha endlini yesonto angazi noma owala ngakoshanga sendomuntu inkosi bathi buza ukuthi uphi umfana wakasibanibani akekho esontweni abazali bashiye bethu esontweni uthi nayi inyoni ithi lo mfana useyibulele ishisa abantwana bayo ingena endlini yesonto ngesabatha akekho esabatheni baqalaza ey'nganeni ey'khona akekho lo mfana inkosi ilanga izommangalela enkosini ingena ngesabatha endlini yesonto lo uphethe thatha isihlilingi waphuma edokodweni wahamba woshaya inyoni ayishawa inyoni moya Nazareth ukuzingela awuzingeli ubuphisi uphisi njalo avumelekile imzuzu manje mine siye ehoreni lesihlanu sothi masibuya ke ngale siqhubeke nayo indaba ukhona uFacebook sikhumbule kuphakameni ukhona uFacebook inanda 88.4 FM khona uWhatsApp 0687649969 noma ungena lapha ku Facebook uzoyithola inamba mangakuthi uthi awusayizwanga kumina mhlambe ngisheshisile noma ngenze kanjani kodwa WhatsApp 0687649969 sizokwazi ukuthi sithole lapho sibambisane bengisasho la ngithi uShembe washiya nemithetho nemiyalo imithetho kaNkuluNkulu imiyalo kaShembe ngoba usuke siyala ngemithetho kaNkuluNkulu ukuthi sikwazi ukuthi mhla inyama ihlukana nomphefumulo ikwazi ukuthi ize imbone futhi uNkulunkulu uthola indawo ingatholakala imphefumulo wethu sintanta isho njalo iguru kade sinako asilungiseni ngesonto silawula amaqhude ngathi khona imoya ethiwathi yantanta nje la emkhathini ngoba izange izifike la yavela khona sekufake ibuyele khona akusayeki ngoba sekukhona izinto ezenzile la emhlabeni manje imoya isivalelekile isiyantanta ke isizothi suka ibifuna eminye imizimba isifuna ke manje ukubuyela emhlabeni ngoba manje iyantanta ikade ikhuluma indiya la likhuluma ukuthi bawo nathi ikhuluma indaba kaShembe indiya lithi bese ingena lemoya ithi masingene ithi khona umuntu ophila nabantu ababili abathathu kubona lo mzimba wakhe uthi bese lo moya wakho lo wakho impela bese uyafa bese kuphila le imoya laba abantu imoya yalabantu bese kulawula bese kubonakala ngemkhuba oyenzayo ukuthi hayi usibanibani ngeke usejikile akuseyena lo esimaziyo ngobani sekungene le moya le engenziwe yini ngihambile ngayodla imithi ngihambile ngayokwenzani ngiqonyiwe ngenza yonke into ngabuya nale moya le mhlambe kwayona le ntombi le iyona ethwele inqaba yemoya eminye sibona mina yasijombela nangala kumina lo wami umoya ugcina ungasayenzi ususwela indawo sakwazi ukwenza ngoba usumpintshwe yilena ke manje simkhulu isho njalo lencwadi ethi umoya uyahamba uthi masuphumile udabule indawo ezomleyo nendawo enamanzi uhamba uloku ubuzohlolela ngoba uyaphuma umoya omubi isikhathi ubhabhadisa uthi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni wathi uyabhabhadisa iphume le moya kodwa ngokujwayela ububi bese sokunephunga nami
bese yabuya mingeze iphunga la iyabuya imema manje hey kulungile endlini uthi-ke ithi-ke incwadi lo muntu ububi bakhe buba bubi kunalokhu kwasekuqaleni ihora lesihlanu manje masibuya-ke sisazoqhubeka nayo le ndaba nawe mlaleli ube kanye nathi siyabuya usibonge lapha sihlabelela Nkosi sikelela ubaba isikhathi manje sithi 5 minutes past 5 sesibuyile futhi sisahamba nalo uhlelo sekusihloko sethu sanamuhla sithi sisaphila ngemithetho noma ngamalungelo na ushambe mangasafika sengathokoza yini ngathi mayisifica sinje uma kuthiwa nangu nje ubaba mkhulu uyabuya esifica siyilento esiyiyona usengathokoza yini kuyona imithetho abantu basayitshelwa yini basayitshelwa yini noma sekwandiswa ibandla sesiphilela lokho nje ukuthi uma sesathandazela umuntu ngegama likashembe wasuke bethiwa khetha inkosi ngoba manje hayi sesasandisa ibandla akafundiswa kuqala umuntu ngake ngayisho lento ngathi kunale nkolo le yamajuda akusindi inyama yodwa nemphefumulo sisindisa inyama thina namhlanje sibala iziqu zenyama asibali ukuthi umphefumulo kufanele lesiqu senyama senze kahle ngoba asibizelwe ekutheni sibuse enyameni kodwa sibizela ukuthi umphefumulo ubonane noJehova izipho lezi zokubusa enyameni ibonus izinto lezi engazipho nje ngoba okuba inyama ikhanuka kwenyama omunye uzothi sesifana nabahwebi ukuthi sibheke iy'namba ukuthi iy'namba mezingaka usho ukuthi odanale yabo asabheke ukuthi izwi liyatshaleka yini esizweni mfundisi eke sifunde incwadi eke siqale ku-Isaya Isaya 1 siqale ku-2 topic akusogcina ku-4 Isaya 1 siqale ku-2 sogcina ku-4 yizwani mazulu ubeka indlebe mhlaba ngokuba uJehova ukhuluma uthi ngikhulisile zimbili izinto akhuluma ngazo la thina namhlanje sikhuluma kakhulu ngomhlaba uthi izwani mazulu nina enilindele umphefumulo methi mazulu amazulu alindele umphefumulo nawe mhlaba umhlaba ulindele inyama ingene kuwona kodwa uma inyama engene emhlabeni ingawusebenzelanga umphefumulo ohleli kuwona awukwazi lo mphefumulo ukufika ezulwini awunayo passport ingakho-ke ngoba noma inini masiphila impilo iphelela ezulwini qala emhlabeni iphelele ezulwini uma izoqala emhlabeni iphelele emhlabeni awuhlangananga noNkulunkulu ithi-ke le ncwadi yizwani mazulu ubeka indlebe mhlaba ngokuba uJehova ukhuluma uthi ngikhulisile ngiphakamisile abantwana kepha bangihlubukile inkabi iyamazi umniniyo nembongolo umkhombe womnikazi wayo umnikaziyo umkhombe kambe yini akuyona indawo ukuhlala Steben thina sikhohliwe umkhombe manje umkhombe lo kade sikhuluma ngabantu ushembe uma uchitheka okumuzwa sekuphakameni sikhohliwe kuthiwa imbongolo iyisilwane nje kodwa ikhohlwa umkhombe wayo ithi incwadi inkabi yamazi umninayo nembongolo umkhombe womnikazi wayo Israyeli akazi isizwe sami asiqondi hawu sizwe esonayo bantu abasindwe ngububi nzalo yababi batwana abonakele bamshiyile uJehova ake sifundeni Jeremiah 4 verse 22 yebo abantu bami bayiziwula abangazi bangabatwana abayiziphukuphuku abanakuqonda bahlakaniphile ukwenza okubi kepha ukwenza okuhle kabakwazi
Hlangana ukwenza okubike ukuthi kumenyezelwe ngisema radweni mokufuna kuphambane noNkulunkulu. Kukhulunywa kulandwe labo kuthiwa yini le abantu abanodumo. Kuthiwa yini? Ama-celebrate. Kulandwa ama-celebrate. Leli celebrate uthola ukuthi ligqoke ukugqoka akuhlaba uNkulunkulu eBhayibhelini. Lizokhuluma indaba kaNkulunkulu kodwa. Leli celebrate ligcobe yonke into, ligcobe imlomo ibovu, ligcobe inzipho, ligcobe yonke into, sizokhuluma indaba kaNkulunkulu. Lokhu okuhlatshwayo la sokuthiwa manje ilungelo labantu ahlukunyezwa. Ahlukunyezwa ilungelo labantu, kuhlukunyezwa leNkulunkulu. Ithi incwadi, yebo bantu bami bayiziwula abangazi, bangabantwana abayiziphukuphuku, abana kuqonda. Bahlaniphele ukwenza okubi, kepha ukwenza okuhle kabakwazi. Ngeke ngifunde enye incwadi. U3 kuJeremiya yo ngifike ku16 bese kuyeni Jeremiya ngizofunda u22. Yazi kuphela ububi bakho ukuthi uphambukile kuJehova uNkulunkulu wakho, wazihlakaza izindlela zakho kubo abezizwe. Phansi kwayo yonke imithi eluhlaza anilalelanga izwi lami, usho uJehova. Buyani bantwana abahlehlayo kuJehova, ngokuba ngingumyeni wenu. Nginithabathe abe munye emzini, babe babili emndenini, nginiyise eSiyoni. Imbijana imizi la khona kuthiwa khona bonke abantu. Noma kuthiwa uthathe wedwa, kodwa uthi ngumyeni wakho. Musu kuphinda futhi ulalele imfundiso yabantu. Ngininika abelusi ngokwenhliziyo yami, abaya kunilusa ngokwazi nangokuhlakanipha. Kuyakuthi lapho nanda nichume ezweni ngalezo nsuku, kusho uJehova, bengesaya ukusho ukuthi umphongolo wesivumelwano sikaJehova awuyikungena enhliziyweni, abayakukhumbula, abayakuyiswela, akusayakwenziwa omusha. Ake sifunde ku22. Buyani nina abantwana abahlehlayo, ngikuphulukise ukuhlehla kwenu. Bheka sesifikile kuwe, ngokuba unguJehova uNkulunkulu wethu. Amen. Izincwadi lezi uNkulunkulu asincenga ngazo ukuthi sibuyele kuye. Omunye uzobuza umfundisi athi isiphi mhlambe seluleko noma imapha amasu ukuthi njoba siphile esikhathini samanje nje, uthi noma uphila ngaphansi kombuso lesiphila kona, kodwa futhi ube futhi ugcinile umthetho kaNkulunkulu. Zenye seluleko ungabe ngathi uvukela uhulumeni yabo kanjalo mfundisi, kodwa futhi ugcina kanjani umthetho kaNkulunkulu yabo? Zenye seluleko abantwana bakwa-Israyeli babezigcila zona icila thina. Siphila ezweni ekuthiwa namalungelo. Kusho ukuthi nelungelo lokhonza uNkulunkulu likhona. Akekho olwelayo. Indaba ilapho mfundisi. Uyabona masikhuluma iqiniso. uNkulunkulu akekho olwela ilungelo lakhe. Nohulumeni anqabile. Thina silwela ukuthi amanzi awekho. Silwela ukuthi asakhelwe ilokhuza imxhaso. Kodwa silwela ukuthi uNkulunkulu wathi singakwenza ukuthi nokuthi. Lokho kuthinta uNkulunkulu akekho kumelayo. Kodwa okuthinta inyama zethu siyamala. Akaze nanini uzokumashela ukuthi uhulumeni ushaya umthetho ophambene noNkulunkulu. Ngenye indlela amabandla emangaka uNkulunkulu ulahliwe. Njobe buza nje uthi namhlanje labantu abona emabandleni athunjiwe. Amabandleni kuthiwa umuntu owenza ukuthi nokuthi akangeni kuthina. Eyintweni eziphambene noNkulunkulu. Kodwa uhulumeni angathi wenzani? Uhulumeni uphambene nomthetho kaNkulunkulu. Mokuzwa ongqongqoshe kuvuswa ngisela zezontokazi ukuhamba kuze ungqongqoshe uphetheni yini enhlaza nawo lesontweni kulungiswe kusho umgwaqo
kuzungqongqoshe usumbuzo kulezi zinto ke sivundiswe uNkulunkulu ehleli nazo la yini eza nayo thotha azosipha nje amabhayibheli sifuna ukuba bahle nje kunini la uhulumeni ezothi mayefika kuthina akafika sinika amabhayibheli amani ukhona umuntu ongaye mase kumele ukuthi uNkulunkulu kuthiwa namhlanje ngisho abafunda kanti letha amabhayibheli thina into besiyifuna ukudla sinika abantu sikhamba manga sifuna ukudla bese sitshontsho ukudla nathi sesinjalo sifuna imali uhulumeni kunini la ezothi khona engihambisela abantu amabhayibheli kunini la uhulumeni ezothi khona eBnazaretheni sojenisa uVaselina ngesibheke original Vaselina suyise ushemba ubusisa nika abantu singasho manje sithi ayi yazi uhulumeni acela sothi uVaselina thina sesikhohle ukuthi siyakhula khona umuntu ogulayo ongenayo imali yokuthenga uVaselina asifuni konke okufuna uNkulunkulu njobesho nje uthaba umfundisi ukuthi ushembe ubamkhulu wasidwebela ukuthi sizozimela kanjani sibandla ngale kokuthi sikhangeze yabo nje ubuyibeka nje yabuthi thina sesibheka ukuthi manje samabandla kufanele sikhangeze ukuthi asikhangezi kodwa lokhu uNkulunkulu akufunayo sikhangeze okwenyama kunini la uzobona khona yabona into engayijabulela mina ukuthi ngeyilanga kuthiwa kuzungqongqoshe uphethe amarola endwanga emhlophe ukuze sithungele izingane ehlupha umNazaretha ngoba lo mNazaretha iwona ezogqoka ingane wembese kuthiwa uzodinga umphefumulo uzodinga leyo ngubo ingubo embese umphefumulo umNazaretha muzwane siyothi amen muzwane uhulumeni kwathiwa namhlanje ufike ephethe indwanga eminyama ukuze senze isikotshi imvunulo le ngatholakala indwanga athena sengitholele lesi singatholakala athi sitholakala ngoba sengiyitholile uhulumeni muzwane wasenze ngoba isikotshi ngesilalela uthi uRobert Papin khuluma ngesikotshi uyacubungula wabhala incwadi ithi rise up and dance methi rise up and dance wesebeka isikotshi ngiyacanga ukuthi lo mlungu kube waba uhulumeni kwazothi makuqhamuka inkululeko athi siyambonga uShembe ngoba wakhe isikotshi inhloso kaShembe wakhe isikotshi kwakuwukuthi acele uNkulunkulu thambisa inhliziyo zabamhlophe bakwazi ukuthi basinike inkululeko uthi ke uShembe wayibuka lento yeyikotshi ukuthi ngosuku lempi kwakhushulwa amadoda agqokisa kwabafazi ngoba uNkulunkulu unommusa kwabesifazane kwakhuphuka amadoda akhuphukela entabeni ayofutha amacilongo afutha lento egqokiswa kwabafazi uNkulunkulu waphenduka wabuka uthe bese seduze awuthi angisenakubuyela emuva usho njalo Robert uthi uShembe cisha ukuthi wabukela leyana wathi isikotshi uthi kuRobert ngokwami isikotshi sona esakhulula iSouth Africa ngoba uNkulunkulu wawothi awunamba sebefaka izikotshi hawu namadoda ngoba khona ngathi ngifundile lathi ngumyeni wenu iphileyo ncane khona ngathi ngifundile ithe ngumyeni wenu ingabe yona le ingabe yona le khona ngathi ngifundile ethe ngumyeni wenu bayilalelile kodwa abantu bayizwile ethe ngumyeni wenu uma siwumyeni sagqokisa kwamakhosikazi salahla ubudoda sagqoka iziketi sayokhala uNkulunkulu sesiyavuma umyeni wethu wesiyaqala mefi lento ayifane nokubatha amasaka ukuthi anginalutho ingakho noShembe ethi ngumakoti wasezulwini ngoba uNkulunkulu unozwele kubantu besifazane ngisho ukuthi ke uthi ke uRobert Papin uthi kuthema sebegqoka isikotshi uthi isikotshi ngokwakhe iyona ngubo eyakhulula izwe uNkulunkulu walalela yakhulula izwe uthi injobo yakhulula obabamkhulu abafele impini uthi ngayo uShembe wememeza bona abafele impini mtetela ngeke nanguzulu uyichaza kanjalo ngisho ukuthi ke muzwane sathola lelo hlobo likahulumeni oliyofika luthi nansi indwangu yesikhoji nayi ngoba amakhosi
lalela ingoba amakhosi kusho ukuthi noma kuthiwa amakhosi asemakhulu kanjani kume ephambane nomthetho kaNkulunkulu ayagobeka kwakuyimvunulo yokunqoba amakhosi aphambene noNkulunkulu kunenkinga mfundisi akulula ngoba siphethwe izifundiswa ukhala ngeyifundiswa angakaqedi ithina inqobo lethu angakaqedi nathi nje sineyifundiswa uma uyisifundiswa ufundiswa umqondo wesitha uzocabanga njengesitha ngoba labantu njoba kuthiwa une-masters degree une-degree ka-master wakho futhi umqondo wesitha sakho usuwuthathile wonke bese kufaka iziqu aza kufaka iziqu ukuthi yabona-ke umqondo wami wonke sengiyakuthemba manje nawe usungakwazi ukuthi udlule ngeke labantu laba nemfundo yabo engaka bakwazi ukuyenza lento ngoba abafundile kushembe abafundile abanayo abafundile ngisho emasikweni akubo esintu bakugogodile kodwa ngomqondo wesitha umuntu ogogode ngomqondo wesitha ukhuluma ulimi lwesitha nakhona amaNazaretha asho njalo amaNazaretha amanye ukuthi ukhuluma indaba kaShembe lithi iNazaretha elifundile phela nina nibuye nikhohle ukuthi uShembe wayengayanga esikoleni hawu isiphi isikole edlula izulu ezulu uNkulunkulu owayikhuluma ngconayo umuntu exhumene ngqo athi umuntu ucala nina nibuye nikhohle ukuthi uShembe akayanga phela esikoleni ayithi le indoctrination okhuluma ngayo ibe ugange phakathi kwakho noNkulunkulu ibe ugange uyibone wena yonke into uyibuka ngomqondo wesitha so into ezokhulunywa uShembe ayena ayibuke ngoyesitha ukuthi hayi ingoba ayinamafukuzela kwakumngani wakhe kodwa umafukuzela uthi angahamba uShembe wayesenkosini ilanga wathi ungcono ke wena ngoba ufundile angithi manje wahlala naye umngani wakhe kodwa abone ukuthi umngane wami ukuthi ushaya ukuthi akayanga esikoleni manje bese nawe futhi uzobadala abantu abangafundi ithi inkosi ithi angimphendulanga ithi ngibona ukuthi ngithulile into aphindanga wabuya angithi wayihlala lebe ngifuna buyani batwana abahlehlayo kusho uJehova ngokuba ngingumyeni wenu nginithabathe nginithabathe abe munye emzini babe babili emndenini nginiyise eSiyoni ngininika abelusi ngumyeni wenu uJeremiya bani uJeremiya lo wesithathu 14 yazi umkhumbuzo uma samakholwa sifana nabantu abazokwenda sisemendweni sizoshintsha ibongo asizoba omhlongo sizoba abatwana bakaNkulunkulu sizothola isibongo esisho sezulwini esingenasithakazelo esiyisihlobo sikaNombani sizoba umndeni owodwa ilapho mfundisi bengisekuyo le ukuthi umafukuzela impela kwakumngani kaShembe kwathuka ngisho umlungu uNeli Wells heyibo sathuka wakubhala phansi uNeli Wells lokuthi umafukuzela wasithusa sathi umngani wakhe wathi angahamba waseyamjikela for manje ngoba ethathele ukuthi abangani laba bobabili kanti uhle nje umafukuzela ke embuka ukuthi mngani nami ushawa isikole ukubafundi ukhuluma ngomuntu oqhamuka ezulwini ukuthi ngabe ukuthi ubona ukuthi yaba hayi phela naye umafukuzela wayesexabene nabelungu ngabe sesenze enye into sobabili ukube wayile esikoleni manje akayibuki lento yena ukuthi hayi akathethe lento kaShembe yena asebenzise yena umafukuzela sizothuthuka umoya uShembe wathuthukisa isizwe engayanga esikoleni ngoba akazanga manje thamasa sikuthiwa ngempela sistika ezimfundisweni kaShembe asikho isizwe esingafana manje wayengabukwanga ngaleyo ndlela ngoba kuthiwa hayi akayanga esikoleni ngiyacela ukuyiqedela awuqedele inkosi ilanga engiqale ku62 njengoba ngisho awuvelanga lo muzi ngokuthanda kaShembe uShembe wayengenasikhathi sokwakha umuzi wayehlupheka njengomhambuma kodwa uNkulunkulu wayesewuletha wawubeka lapha ekuphakameni amasango abamane mabili ngaphambili
mabili ngasendla asazi ukuthi mangake ezulwini kodwa siwaziyo thina lapha emhlabeni mane awunako kwakhiwa ke kwenye indawo uma usuka lapha emhlabeni uNkulunkulu uyosuka phakathi kwabantu wake wakhona umuzi kaNkulunkulu eJerusalem kwaIsrayeli owakhiwe nguDavid noSolomon uDavid washiya esewukhombile esewulungise ngamatshe namawindi nakho konke wathi uNkulunkulu cha ungawakhi wena David ngoba wake waphatha umkhonto wachitha igazi wagwaza abantu uzokwakhiwa indodana yakho Solomon kwathi mzukwane ukuchitheka lo muzi awuzange wakhiwe umuntu amaJuda ayahlupheka namuhla azingelwa njengezinyamazane lonke izwe uma eqhamuka ngoba kwachitheka umuzi wawo uchithwa ngamaRoma awushisa kwaba sengathi awuzange bekhona sifuna lokho nathi lokho sikufuna namuhla bayazama ukubuyela emumva emzini wabo kepha iJerusalem linqwahe amaSulumane awafuni amaJuda angene phakathi kwabo nalapho kukhona ithempeli likaSolomon amaSulumane asafika akha ithempeli lika Mohammed elikhulu amaSulumane izinto ziyawalungela amaJuda izinto aziwalungeli nani maNazaretha phendukani funani inhliziyo entsha musani ukuzikhipha esandleni sikaShembe le nhlangano akungabi inhlangano yokujabula makuba inhlangano yokuzisola nokuzalwa ngokusha zamani ukuzalwa ngokusha noma umncane zama ukuba mdala zamani ukuba abantu abagugile zamani ukuba abantu abambethe ingubo yamasaka abambethe umlotha zamani ukuba ngabantu abakholwayo uthi uDavida ngangihluphekile ngangisodakeni olubandayo ngakhala kuNkulunkulu wezwa ningacabanga ukuthi uNkulunkulu ningamkhohlisa uma niqinisile nibona ukuthi nisengozini uNkulunkulu uyezwa uma nikhala ngeqiniso kepha uma ingozi ningayiboni nizobonelwa ngubani amazwi inkosi ilanga la yazi ukukhuluma kanjalo ufuna zikhona incwadi evukayo le ezikronike zokuqala verse 21 yes musakhuluma ngoDavid ukhuluma yona indaba ukuthi yazi ngithuye kabi ukuthi ukubala abantu uNkulunkulu akahambisani akazwani nakuyisona David ithi le ncwadi walingwa womubi ukuthi angabale ama-Israyeli utheme wabalile uNkulunkulu wamsola and wawashanga lokho yabo lokho kumbatha amasaka nokuyihuqa emlotheni ukhona la kule ncwadi ukuthi nje angahlambi isikhathi ake ngiqhubeke uma nijabula lapha ekuphakameni neneme ubani ozonidabukela umuntu uma ejabula uhawukelwa kanjani uma wembethe izingubo zedili ubani ozokhawukela ngike ngabona kuthangi umlungu uRobinson lona ohamba efaka izigcobo uthi uzwe inhlebo eThekwini ukuthi uma sekwakhiwa ilokishi ngapha eNtuzuma bacabanga ukuba bayisike le ndawo esekuphakameni bayithathe nayo ibe ilokishi bashiye isondo kuphela uma ngimbuza ukuthi lokho ukuzwephi uthi cha ngeke ngikutshele ngoba laba kade bekhuluma bebehleba bengazi ukuthi uyafika lapha ekuphakameni ukuzosebenza manje ubani okufanele adle asuthe phakathi kwethu ubani okufanele ajabule ubani okufanele akhululeke ubani okufanele anake ubani umnikazi walomuzi ehambela uma umnikazi walomuzi ehambela phakathi kwethu asifice singoqhetha abanabe thina uzosisiza kanjani njengoba umfundisi uKhumalo kade esho ethi umbonile uShembe efika phakathi kwethu wababiza abantu abafake zona ingubo ezimhlophe njengoba sembethe nje abaze beyithanda ukusondela sazi ngani ukuthi wayezothini kuthina nokuthi wayezokwenzani nami ngambona kanjalo uShembe mina ngimbonanga sigqoke izingubo ezimhlophe sasigcwele nje sonke lapha ephakameni ngagijima umuzi wonke ngathi abefundisa ababiza abantu ngabathe ngiyababiza abantu bangeza bonke bathi asinasikhathi ngase ngibuyela emumva kuye ngathi baba sengibabizile abantu wathi mntanami sebephuzile sengiyahamba sazi ngani ukuthi wayezothini mhlawumbe wayezothetha lona leli cala lomuzi wasekuphakameni kodwa thina
asinasikhathi sokusondela kuye. Uma uShembe esondela kithi thina siyabaleka. Uma uShembe ethanda ukungena kithi thina siyacasha. Asithandi ukuvela. Lezo zinto azizi ngamanga. Lezo zibonakalisa azizi ngamanga. Ngoba umuntu usuka engazicabanganga. Angisho ukuthi ukhumalo uyedwa lokubonile. Nami angisho ukuthi ngingedwa kuloko engikubonile. Uma ngingathi akusuka uma abanye ungezwa mhlawumbe sebethi nami ngambona uShembe kanje. Ngikhuluma indaba enkulu kunazo zonke maNazaretha. Ngithi nobhasopa ningaphunyuka inhlanhla yasezulwini eniphiwe yona ngenxa yobukhulu beinhliziyo zenu. Lisho njalo ilizwi encwadini kuJuda 1 ivesi 5. Ngiyathanda ukunikhumbuza noma benazo ukuthi inkosi uma isibagezile abantu yabenza baba ngcwele babahle njengani nje. Bathi uma sebeqala ukwenza ukubi yababhubhisa. Kwathi abantu uma sebeqalile befikelwa umoya wokungabaza inkosi yayiseyibabulala. Ayazi yanaka umsebenzi omkhulu ewenzile ibageza yababhubhisa abangamakholwa. Siyathanda nokubezwa abantu bekhuluma besitshela uma beyibonile inkosi. Ngomunye umnyaka basho bathi bayibonile inkosi ingena phakathi kwethu, kodwa uboqaphela ukuthi uma umbona ubona yena ngempela yini. Baningi abantu basiphendula uShembe. Uma uSathane efuna ukwedusa uye ambathe ingubo ezinhle njengoShembe nobuso abenze bufane naye kanti uSathane. Amen. Yabo uthi amaphupho ubheka kakhulu amaphupho na ukhuluma leyona uthi la khona amaphupho amaningi kodwa ngathini lana elapho khona amaphupho amaningi ukhona nokona. Ngoba uthola isikhathi ngifundisa sikholelo kakhulu emaphushweni. Yeah. Kakhulu besikholwa futhi ithi indaba umuntu uzabe nomjiva wakhe ekhaya. Amaphupho. Ithi indaba muphupho. Vuka uthandaze ucele uNkulunkulu ukuthi lokhu kuvela kuweni. Uma ungabuyi impendulo khohlwa kulokho. Muphupho akho. Kodwa mibuyi impendulo isibonakaliso leso. Inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakamina ke siye lapha ku Facebook page Inanda 88.4 FM ukhona umhleze khona Madondo uthi sikhona nje njengendlwayelo lapha emhlumayo oqungweni isigodi phansi kwenondwane baba kaGutsha wangempela Mhlongo uthi ngiyabingelela umsakazi nabalaleli inzima inkolo yobuNazaretha kepha iyaphileka ngenhliziyo ngoba imnandi. Sibone futhi ubani abanye abakhona uMandla Zulu khona Msizi Gentleman imthimkhulu ukhona nangu uMahamud ukhona Mhleze khona Madondo ukhona bese siphinde siyobheka lapha ya kwi page lethu sikhumbule kuphakameni sikhumbuze futhi abalaleli ukuthi ukhona uWhatsApp 0687649969 kusikhumbule kuphakameni nangilapha ya ubani lo bhala ukuthi crew ngeke athokoze ngoba asiyenzanga into owayeyisho wena wayenza nawe wayenza ubaba mkhulu wayiqala kahle into yakhe safika thina sayihlikiza Nkosi ungikhumbule. Amen. Sibongiseni Phosile uthi sanibonana e-studio eqinisweni la eSouth Africa silalela imithetho kaNkuluNkulu wama-Amori. uNkulunkulu kaShembe asikhumbule maNazaretha. Siphinde futhi asinaye uSibuvilakazi sinaye uThula Sizwe Mshengu amahle Ntobela Silangwe Kingsfish uSmooth sabantwana ukhona Mnyamezeli Mhlaphethwe Dlamini ukhona siyabonga mina ukhona Mdumbatha ukhona sinaye futhi noRangoyeni Sibethe sinaye futhi khona la ya ngithi ngiqedile la ku Facebook manje mhlambe kuzofanele ngidlulele lapha ya
ku WhatsApp ngibona ukuthi ku WhatsApp siphetheni isikhathi manje sithi 25 minutes to 6 sesidlalele nje imizuzwana impela ukuze siphume amashumi 25 bese siyashaya isikhathi bese siyaphuma ke sibone la siphetheni la ku WhatsApp khona incwadi mfundisi ngiyafuna ukubuyela kule ncwadi esikhathini esikusona uGalatia 2 angifuni ukukhoda uThesalonika 2 ukufika kwenkosi kuyondelela ukufika komuntu ongenamthetho ngiyafuna ukuphinda ngiyifunde bayiqaphela abantu bangasho ukuthi ngithe abathi incwadi ithe kepha siyanxusa abazalwane nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kuyo ukuba ningasheshi ninyakaziswe emqondweni yenu ningethuzwa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi ivela kuthi sengathi usuku luka Kristu solufikile kodwa ningathuki mangabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba liufika kungakaveli iqala ukuhlubuka kwambule umuntu ongenamthetho indodana yokulahlwa omelana nakho konke nozikhukhumeza phezulu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazihlalise ethempeleni likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho khona into elapha indodana yenkokhelo indodana yenkokhelo khona into ekhona lapha enkulumeni nenkosi ilanga la ithi khona mhlambe kuyofika amabhoxongwana ayothi phuzana utshwala uthi ke wasitshela uthi ke la anikhumbuli ukuthi ngisekhona nganitshela lokho na senikwazi okubambezelayo ukubambulwe ngesikhathi sakhe ngokuba imfihlalo yokungabi namthetho iyasebenza kuphela ukuze kudediswa yena obambezelayo lapho uzakwembula lowo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo lowo yakufika kwakhe kungokusebenza kaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga angiphindi lowo yakufika kwakhe kungokusebenza kaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe iqiniso elisindisayo iqiniso elisindiswayo uma unamathele emangeni uba nenkinga uba nenkinga ngakho ke uShembe uma efika la kwasithembisa sihleli nje manje sihlele sithembiseni sakhe konke lokho sikubukayo kwencithakalo wasitshela ngakho izimpi ifiki ake ngifunda incwadi ekhuluma ngesithembiso le izokhuluma ngesithembiso ibisisho futhi khona umbuzo ohlala uthi kubantu kanti ifa yini le ya ifa ifa lasezulwini kodwa muthi yabala kubusiswa isisu somfazi hayi ukuthi kuhambe kufaka imoya ayaziyo kodwa abantu baphuma esiswini somfazi baphume benegazi lesibusiso saleso sisu ingakho lesabathe kuyashiya ukuthi inzalo yakhe yakubusisa yeah inzalo ukubusiswa inzalo angithi manje uthi ubaba omkhulu vusa omunye endlini yakho ahola abantu bakho nganye indlela khona into engifuna ukuyilungisa uyabona kuthina uhlupho uphendlana nabantu abangewona amaNazaretha asikwazi ukufanisa umNazaretha noholo lukaJesu ngoba umNazaretha abeyinyinto le yobuKristu yayinyinto ngakho ke uma besitshela ukuthi kwathiwa kubona thina silandele obone bani
obona uNkulunkulu uqala kwaye manje bona le ncwadi yabo manje wazi kakhulu kunabo bona bagcina encwadini abambona uNkulunkulu into eshiwo uShemba iqhamuka encwadini iqhamuka encwadini ukuthi hayi maphushe manje ingakho isikhathi esiningi unguyiNazaretha wanamathela ephikisana komuntu wancike encwadini uzogcina ubheka ukuthi hayi kanuyaphetha ngoba uzongena encwadini cha asingene encwadini thina ngeke usihlubule ngencwadi thina uyosihlubula ngokuthi wehlisa uNkulunkulu uqobo lwakhe uShembe wabona noNkulunkulu angiyifunde le ncwadi esithembiso bazalane ngikhulumisa okwabantu nokuba kuyintando yokugcina yomuntu eyaqiniswayo okhokho oyichithayo noma anezele akakho oyichithayo noma anezele lento yobuNazaretha akekho umuntu oyichitha akekho onezela kuyona ngoba iyintando kaNkulunkulu isithembiso sasinikwe uNkulunkulu manje ke isithembiso zani kuAbraham nenzalo yakhe zani kuAbraham nenzalo yakhe umhlanga ungenaphi manje ngoba le ithembiso okukhulunywa ngazo la zani kuAbraham nenzalo yakhe yifa lelo Abraham nenzalo yakhe akasho ukuthi ezinzalweni kungathi ngeziningi kepha kungathi ngeyodwa ukuthi nasenzalweni yakho enguKristu into kuAbraham kodwa kwakhethwa ukuthi kuyena ngelinye ilanga njobe busaba amakhosi mubhekisisa uAbraham bloodline kodwa kubona bakhona bangebanga nomqondo ngoba kwakulindwe ukuthi kuze kufike okhethiwe baningi khona abanye abaphatha inyanga ezintathu akhishwe esikhundleni omunye aphatha inyanga ezimbili asangana akhishwe esikhundleni ithi-ke miqhubeka incwadi kepha ngisho lokuthi isivumelwano esaqiniswa uNkulunkulu ngaphambili umthetho wavela emva kweminyaka engama430 awusesulu uzisichithe isithembiso umthetho isivumelwano esaqiniswa uNkulunkulu namhlanje uNkulunkulu sivumile sathi siyakumkhonza siyagcina imithetho yakhe namhlanje kufika umthetho uhulumeni ufika nani nomthetho uNkulunkulu wenzani nathi isivumelwano uhulumeni ufika nomthetho siyavuma thina silahle uNkulunkulu sithi isivumelwano sikaNkulunkulu sasibhedda ama-grant phela mfundisi yeah ama-grant uhulumeni unama asifake ezulwini ke lama grant awusesulu uzisichithe ngokuba uma ifa likhona ngomthetho alikho ngesithembiso kepha uNkulunkulu umnikile lona uAbraham ngani ngesithembiso pho umthetho yini na chaza umthetho ke manje wenezelwa ngenxa yeziphambeko umthetho ugade mokuphambekwa kuze kufike inzalo enikiwe isithembiso kusho ukuthi kusazoke kubangwe njengoba kubangwa nje ekhulumana isikhathi esikusona njengoba kusabangwa nje ayikakafiki inzalo yesithembiso ungakhuluma wena uthi hayi thina sinje ethi nje mase kufika inzalo yesithembiso kuzophela konke inzalo enikiwe isithembiso umisiwe ngezingilosi nangesandla somlamleli hayi ngenkantolo hayi ngokuthi thina sezwa kuthiwa kwehle ingilosi zithi lo wakhonjwa thina sizingilosi anakuphikiswa umuntu yiloko ke kwenzeka kepha umlamleli kasinye owamunye ngase ngilokho pho umuntu ya usho njalo kepha umlamleli kasinye owamunye kepha uNkulunkulu munye pho ke umthetho uphambene nezithembiso zikaNkulunkulu na cha nakanye ngokuba uma wawunikiwe umthetho onamandla okuphilisa ngempela ukulungiswa ngakuya ngomthetho kepha umbhalo uvalele konke phansi kwesono ukuze isithembiso ngokukholwa nguJesu Kristu siphiwe abakholwayo isithembiso asikakasitholi uShemba asisho ukuthi lo mNazaretha abeyobuwa abuhle phinde wasikhombisa ngoba asikakakholwa isithembiso esathenjiswa sona silinde abakholwayo njengamanje yini ukukholwa ukholwa ukugqoka umNazaretha esontweni beka intshebe ukholwa ukubeka intshebe ukholwa ukubeka isihluthu ukholwa ukugida ukholwa kwenza konke cha ukholwa ukuba nothando uma unothando uthanda wena
uthande noseceleni kwakho uthande nongakuthandi uma ukholwa awahluleli njengamanje njengoba sisahlulela njengoba sayiqhayisa sisayiphakamisa sithi mina nginokungcono impakamo akuyona ukukhola kunayo impakamo. Hey mfundisi ake ngingene la ku WhatsApp mina sabathi ayibenhle kwabangcwele ubabuhlongwane eNewland East ababuhlongwane siyabonga wena ungena kuqala njalo babuhlongwane nangu umzamo sigwaqabhuleni ake sizwe umzamo uthini. Angibingelele mide Thabo Samboti nobaba mfundi ekuseni kuyisabatha ithi mina isabatha mayibeyile wabangcwele ngilalele nje kuze kushaye ihora lesithupha ngikhona la kwamancinze 320 kodwa ekhakule indoda emaphetheni senkosi ugwala. Danki. Hawu siyabonga sigwaqabhuleni ngabe ukhona enezinga namhlanje noma uphumule ngathi akangenanga nje usigwaca namhlanje ke sibone futhi la ngiyabingelela mfundisi nime nje eqinisweni kuze umuntu azi lahle yena khona ezohlulelwa ngokwakhe. Hawu amen yasathula ngubani lo nangu indaba ezinhle okamadladla emini esabatha ibenhle studio mfundisi Mhlongo baba Sambothi nobaba uMwadla ngiyabingelela indlebe ngihlezi ngibekile inkosi isigcinele nina nje ningakhathali ningayeki ukuhlethela lezi ndaba nemfundiso nenkokhelo inkosi inibusise. Hawu amen indaba ezinhle bana ngisondeza incwadi yakhe ePine Town ubone ukuthi uzoyithola kanjani incwadi ayithenga indaba ezinhle la ekufanele ifike kuyena. Incwadi ikhona njalo incwadi hayi phelile manje la ku WhatsApp ngenzela nje ngoba khona ezike zingene umuntu esethi uyaphuma sisiphethe imigoqo ngcono ngisheshe ngishanele la kuma message sisale nje thina siphuma sesigijima mangakuthi siphuma sesigijima incwadi zatholakala njalo kuhle ukuthi uma Nazareth ube nazo lezi incwadi ngoba kuba nenkinga umuntu kabuze ngiyangibona nalapha egroupini le esikhumbule ekuphakameni mfundisi about lo muntu akanayo ngisho yodwa incwadi ngoba lo mbuza lento ibhaliwe encwadini ezithile ubuzomkhumbuzisa ukubunayo kuthi phela lapha kupage bani encwadini ethi moya Nazareth lefaka kube nayo imbhalo kaShem izona ikhali izokukhola ezoshaya ngoba manje uzoyithatha phi uzobuza into kade yabhalwa lento encwadini ngeke uzoyazi nekhandi abantu bazoze bakuduse nje kanti ngabe uvele wathatha incwadi wayifundela amazwi enkosi ukuthi athi aselapha ku Facebook futhi King Swiss usmuthi sabantwana amene studio ngiyabingelela mina esabatha ibehle kwabangcwele ngihleli nani ohlelweni olumnandi lusifundisa ngemithetho kaJehova sengathi nawe uJehova ngasikhumbula asiphe lawo mandla okwazi ukuthi sigcine imithetho yakhe asihlobela yona ngencike yakhe uMoses simnqoba uSathane nentando yakhe embi omubi angaphumeleli phakathi kwabantwana bakaJehova siwanqobe njalo amaqhinga kaSathane ukuze uJehova nophombela bathokoze ngathi thina abantwana bakhe. Ngiyabonga inkosi yomusa isibusise sonke bese iphinde inandisele lapha estudio ngolwazi nisipha lona nisicathulise njalo nisivula amehlo ngalokho okuthandwa uJehova ngathi nime njalo inkosi yomusa inibusise. Hawu ameni awu King Swiso ubhale kahle uKing Swiso engathi kade phapheme yazi abantu uma bebhale ekseni kubothe khona amagama wayo nobuthongo bubula uyabona le ngiyifunda ngiyagijima ngoba ibhaleke kahle ayinankinga icace bha nangothula sizomshengu uthi keep up the good work
siyabonga Thula Sizwe ubani omunye khona la amahle Ntobela Silangwe mina ngibona silandele lemithetho washela yona ubaba omkhulu ngoba omunye uphuma bhekele omunye aphuma bhekele ngamanye amazwi lemithetho asisayilandeli nje into esesiphila ngayo lamalungelo esinawo akasimosha amalungelo ngiyabhekisisa manje ngabe khona ozothi ngimshiyile Mhlawumbe ngenzeka ukuthi nathi amalungelo sawamukela ngesinxele. Noma mhlawumbe salutheka ngako sahlubuka nje thina sabona ukuthi ilungelo lokwenza isono yabo sajabula sathi ilungelo lokwenza isono safana nezingane saba izingane namanje asiboni futhi sifundile kuGalatia kuGalatia 5 athi lenkululeko angabe inkululeko yenyama ngoba inyama ikhanuko konye siyifundile zonke into khona ngathi ngifuna ukuya kuzona ezimbili okay ezokugcina manje ngibona ezokugcina manje izeluleko phiwa inkosi simo ngibingelele msakazi imali iyonile into kaThixo enye inkinga ke le ayithinta ukhuluma indaba uyibhale kafishane kodwa yinde into ayibhalile bayithi imali iyonile into kaThixo ngoba uqhamuka okuningi phansi kwemali uqhamuka okuningi kakhulu ngoba size senze nje sihambe sithi sikunanga ubani ugeza abantu wenzani usuke efuna imali lapho umthetho usasebenza umthetho kaShembe usasebenza kuningi nje okoniwe imali manje wena uyifaka imali awufunde mfundisi ngifunde izeluleko nje lezo esabakholwayo kodwa abaswele sithi siqhamuka lapha kuPhilip 1 verse 28 kuya 30 ningethuswa ngalutho ngabamelene nani okuyisiboniso sokubhubha kubona kepha ngesokusindiswa kwenu lokhu ke kuvela kuNkulunkulu ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwe ngomumsa angisho ukukholwa kuye kuphela kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe nikukho kona lokukholwa enakubona kumina naloku nizwa ukuthi kukumina angidlule kuleyo kwelandelayo u2 izoba u5 kuya ku11 indekele makubekini lowo mqondo wawukhona nakuKristu owathe nesimo sobusika kaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu ngani mukezwa le ntwana lento ukuthi umuxabana nomuntu wona busuthi uzombona uShembe usho ngathi engathi uShembe uyisikhali sakho sokulwa nabantu kanti uShembe uyindlela uyezulile umenza inkabi uShembe uzeyinkabi manje ehlukane lokwenza uShembe inkabi nini ngiyanithethisa manje yakho owathe nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu wayengabakhomba ngemini abancibiliki kodwa ashani ngempama shashaka mkholo kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwa ngumfanekiso wabantu wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wasithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano babethele isiphambanweni wengagxuma isiphambanweni bathi washaya isiphikile singangeni kodwa akwenzani ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe abasezulwini nabasemhlabeni uJesu khona uguqa amadolo asaguqa ngani wena muthandazi niyamzana Jesu phela semodernize manje khona uthi uma seqhamukile yena uma kukhulunywa ngaye kufanele ithanye insizwa ayidade ukhuluma ngama-fashion manje nama-celebrity manje bayangifaka ibhlukwe lami le ibiza kangaka ngiphinde ngiguqe ithanye insizwa abantu ababebhala iBhayibheli kwakuthi uma befika noma inini angathi baguqa ngani
kwakunjalo mefika egameni uNkulunkulu athandaze eqala before alibhala ngoba uma elibhala engathandazile ukhombisa ukudelela igama kuthiwa njalo bethi mefika egameni uNkulunkulu ngiyacela ukubhala leli gama lakhe elikhulu kunawo wonke amagama ebese liyabhala uNkulunkulu njalo befika egameni elithinta ngaphezulu ngiyacela amandla ukuthi ngibhale leli gama alibhale ithi ke imiqhubeka ke lencwadi ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama wonke ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe awaba sezulwini nawa semhlabeni nawa bangaphansi komhlaba ndawo entathu Philip 2:10 lo Philip 2:10 ya nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo nezilimi zonke nabesizulu nengisi nendiya nawo wonke umema zonke livuma ukuthi uyinkosi ngoba wavela ezulwini amen amen siyagoqa manje imzuzu elisele mhlanu mine ngathi mhlanu mine imzuzu esele mine kulo 2 minutes lo sele ke manje ngoba nembongi izosikhipha khona manje ake sivalelise asivalelise ngiyacela ukuthi abantu abanesikhathi abaseduze kwala emall ngo3 bangafika lapha kunohlelwano olinayo lokuthola amatohwana okudayisa amafoni bangafika ngo3 namhlanje kushaw 3 nje kwaphela inkonzo zemini bafika abantu bazofundisa ukuthi badayisa kanjani bazosekhonza ukusebenza kwabo bazonikwa ilungelo lokudayisa amafoni uhlobo olusha nje lwamafoni bangafika umsebenzi sizamela abantu lo okay ufundisa umhlongo lo nisale nenkosi uNkulunkulu osekuphakameni aninike isabatha elihle nonke nihambe niphephe niyesabatheni amen azonke sibonge mfundisi inamba kamfundisi ithi 060 613 1515 060 613 1515 uyomthola lapho ikhona igroup sikhumbule kuphakameni ka WhatsApp uphinde umthinta umfundisi kuyona leyo namba mfokamandla angibonge ithuba sibonge Nkosini yasekuphakameni usiphe ithuba ngithi wonke abalaleli beNanda FM baNazaretha umhlaba wonke nabalaleli bonke Nkosi yomusa ibe nani leli sabatha nibe nesabatha elibusisekile ngiyabonga amen umntali mayivumile ngesabatha elizayo 4 to 6 sophinde sibe khona la sithi sikhumbule kuphakameni kusasa asilungiseni inkosi mayivuma sobe sikhona entambama ngo6 wantambama kuya ku9 ebusuku sobe sikhona lapho sithi asilungiseni besishiloke sathi sobe sihlaziya inkulumo kaGuru G yangesonto eledlule sikwazi ukuthi siyicacise kahle uThabo kaSambothi inamba 076054 3833 ikhona nalapha ku Facebook page nami ungayithola khona inkosi yomusa inibusise amen wathi indaba zemnandi sayivala kahle namhlanje ibongi yakwazi ukudala kuhlangane ukuthi awona usuku elivele litshe